Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın heja, şeva ve bxir, nerina rast, dest pekir, pişti haftiyek edin, em dîsa hevdurene. Stüdyo mevaniye me rojnameger Abdullah Xavan bxiratın. Serçavaratın. Mamoste, deşberasib inşallah. O diser Skype deji ve parezer avukat Brez Yahya Turan beştari bernamame ve mamoste bxiratın, serçavaratın. Deşterazî bin sağ ol. تماشاوان هێژا سەریع اول ئەم دخوازن دەربارەی غازێ و divê meselê de agahî û mijarên dawî xeber bidin. Êdî 10 mehe em behsa 11 mehe em behsa Gazeyê dikin û em bêjin navêna her du aliya da dewletên ku diçin û tên ji bo agirbestiyê diçe astê daye rewşa ملتي غزة چیه لسروی امی اول هنکی خبر بدن دورا امی بگرن مجارا نافخویی اوجی بپرایی ناوی هفتی ده لسر مسئله قانون اساسی هاتا خبردان ام جاره کدن دبیجن اف مسئله گرم دوه براستی ام جوی گازنا ناکن حتی کجدستی مبیجی لسر مسئله قانون اساسی لسر گوهرتناوی قانون اساسی که نو امجی جهد و غیرت نشان دادن دا کو جوی قانون اساسی به دست داربکارم دست کنان اورن او لشکری هاتی آواکرن دا مزراندن بیت گوهرتن لبری شکلی کو تی روژه و جارنا ام بیجن مرف ج مسئله ج حقیقت دور دکن رایا گشتیش حقیقت دور دکن اما سر به مجاری خبر بدن برز سر حکومت اردوغان ifade کی و ها چه بو ام بیجن جبو قانون اساسی بنگه حاضره هر کس حاضره یعنی جبو و ایدی لازمه قابین آویتن ما وها شیرو فکر اما سر به مسئله ج خبر بدن داویه جی تماشاوانین هیجا سال 2010 دا پری تماشاوانین ما تبیراوان د وشانین زندی دا به هزارا خلق مصری جالیه داربکار سیسی و حاتبون شهید کرن نخاسم هنک ناو هبون بون وقت سمبولا و امبیجن برخدانا لهمبر داربکاران وک اسما بیرتاجی و هن شهیدین دن و دمی سر حکومت ترکیه گلک رایدار ام بخواه سر اکرانان ده بوان دیمن و بوان ام بیجن وینیان ام مهستری خود باراند سر وان شهیدان و گلک سوز هاتن داین جبوان ام وان داربکاران سیسی ام عفوناکن لی دسری ده 14 سال در باس بو ایرو او سیسی لترکیه ل بالافرگهی الهوالانیه جالیه سرو کمار و هاتن بیجن ترکیه و سرو کمار چو پیشیاوی لوی در وی قبول کر اما وی مسئله جی خبر بدن جی چند آلیا و ام دخوازن وی مسئله لسری چند گوتنان بیجن که عبدالله مثلا غزه برینا می هری کور و یا مثلا هری مهم اوه سریعت 40,000 دا انسان دنوا 11 مهیدا روز بروش هر رو ما هجمار وانا جمارت ایرو اوقاس هاتن شهید کرن ادوی ساعت دا اوقاس ایدی انسان جی رونشت هین بوینه کی چه بو لبله هویتیا چته سیونیست نقدیها ام بیجن هویتیا کو اسرائیل نشانده ده و پشتگیری وان امریکا و دولت اروپا تف اوجی پوزه وان ند شوتی و به فدی لناف روی انسان دنهرن و ویا حقیقی سیونیستایه و ها به ملت دانه قبول کرن یا جو ها دبیجن 11 سال seriyede derbas 11 mehserde derbas bu unçut xwazim bêjin ser mesela Gazze. Yani wekte jî kerem kir 11 meh. Yani ji bo çem dibên 11 meh salık tê bîram gev herb dest pê kir bû gelek ek şirovet kirin
ya da mebini stratejisti harbi yani dugo emper Hamas mehke idare bike. Yani dugo kuvveta ve heza ve lehelkeji çeku silahı de deste İsrail'de vak Amerika ve Avrupa pişkiriya wan gidkirt u peve ve bikin peve hesabu kitabı gidkirin dugo Hamas millete Gazze mehke idare bike evya hakikaten dugo hatta çiğ kıjere yani vak me beşin kuvveti kıjere aslında bir şekilde idare bike fakat sağlık derbas bu fakat dve deradı balamere tişkide de kışandın dve deradı yani ev tiştid hat gotun aslında iroş bu İsrail te gotun. İrobuna ek dişopine mesele ev tamamı dis stratejisti harbe ve adbeşin. Dve harbe de pişkiriya İsrail Siyonista ge Amerika de seride ge nekra İsrail ev harban karbudu mehav meşanda. Şu bu için çünkü Amerika nek çeku silah tenedane. Şehel kedi hatta askeri, leşkeri bir pera gırtını o da Gazze'ye de harp kırın hatın tespit kırın diyordu. Ev yek adu da bir tamamı aboriya xwe pişkiriya ve gırtı dike asısya tamamı ev harba ame ben roşlatan navindi hatta ev Vietnam'de tecrübe git harbe gırtı bu bilhassa harba geri lavan او بخوا انا قدر کوی درا دهندره اسرائیل ده ناو اوردیا اسرائیل ده به استراتژی سوق اداره جدی سوق اداره دکند و دراده شبر و یکی تمام استراتژیست ده بجن گ امریکا حقوسی به تمام هزاخه و قسم جه اوروپا گ پیشگیری اسرائیل نکرا اف حمله گ حماس دکه اسرائیل نکاربول بسر بسکنیا لبر بسکنیا آدو دا لگر حقوس آلی کارتیج استندیه لگر حقوس دواره آبوریه ده و خواره چکاده دواره تکنیکه ده امی بجن تشتا دستینجی دیس حتی آنا گازه تشتی خراکری فقط به ماینتی امی بجن به تمامی به عمومی اسکری اسرائیل دوی درا نسکنیه اویا دقلا یازده ماهاکر حقیقتا تشتی گد هاد گوتن o derket hole diji heven. Adu da mereve adbeje şir ve roje de hafta avliydi o hatta iro birey Fatih tiştikte iştağlandın. Çiye agrbesite iştağlandın. Evhaji pırtişki garibi yani şu hafta avliydi o hatta yazdamaha agrbesite iştağlandın. Eri kija harb gdes bedike agrbesti yani ateşkes de iştağlandın. Fakat tişti garip Amerika veya perdroje ve dihele. Yani Amerika şehel kedi ve tamamı çeku silaha, birleşkera, bu bomba ve alikartiya İsrail bike o hemen hemen her haftacı agrbestiye Amerika tine rojeve. Amerika pür berketiye Hamas'e na, pür berketiye milleti Gaza'yı na. Şiboçe çünkü rojag İsrail tamamı umuda xwenda bikupeve ki lgor qanatame o lgor qanata gelek evane harba Gazze şnezik de şopinin İsrail bi tamamı umuda xwe qut kiriye tek umudu kwaymaya Amerika'ya. Amerika ji şber ve azanı daima agrbestiye şu Mısır şu Katar'ı betir ev drojevet edhelin. Ana per hafta beri Blinken Dis Turk avet droşlatan avinde hatta beyanata ve birava ha Türkiye'ji çu Mısır çu yani ce ev nege karibin agrbestiye çekin çun gışa çedgo hatta go şansı daviyeye Hamas gibi kabul bike ne ki nema kabul kirin bide şu bu çve bitiştiydi beje gisibe İsrail nema karibe şınav veya derkeve ve bebine me bi İsrail kabul kirindir hemwe paya xwe derxe hem jî İsrail ve şwe dera xelas bike inan bikin ana nokta hatiye nokta ana hatiye Netanyahu ve hesabat ke dibet hatta helbijartın edi çünkü hatta helbijartına Amerika dibe metiştik bedeskir nekir pişti helbijartın edi be ev alikartiya Amerika jî
Çünkü kamuoyu ve a dünyaya anne teviji tesir u bandorek li ser wê jî dihêle dibe veya ji piş destê me belkî derkeve. Bala ve kişandiye, bala temaşevanê me jî kişandiye. Piştî Netanyahu çû Kongra Amerika. Wê bê bala we gişa li ser niga jêr li çepika xist. Peki piştî wê çi bala me kişand birayê Fatih? Bine di Gazze de heta ana komkujiyê giçê bine a dawiye bînin berçavê xwe. A mektebê 100 kes candan 200 kesa de heta ana komkujiya de wirdi o acî dijîtîk tê hebû. Ev dijîbûn çi bû? Cesedê di wê dera de di vê mektebê de wek cesedê de em ê bên ê de perçe pevdiman ya da em ê bên destekî wî diçû, nikî wî çû. Evana wek tu bike goştê ecînê ew cesandana bi vê rengî derketibûn. Ji bo çi stratejîs vêya dibêjin? Dibe ji vêya tê fehm kirin ki piştî ev Kongra Amerîka ji bo tesîrê bêtir li Gazze bike, milletê wê bêtir bitirse ew silahni hîn mesir dan wan. Yani ki wexta gibavê jinê hem xera dike hem jî kû derê giperçe dike, texrîb dike, ew cenazê giderketibûn. Yani wek dedî goştê çîkê satwara perçe bûn dixistin çuvala vê dera de. Yani veya ji hêlkê de Amerîka ve van bombana bide, van çek û silahana bide, ji hêlkê jî dibe Blinken derkeve li vê dera bez agribestiyê bêjim. Ev ji bo xelasbûna İsraîl wek qoskê di destê xwe dihe. Yani em yazde me behsa vî şerî dikin, em wiha em bêjin analîz dikin, hûrgiliyê meselê behs dikin, em divên bedena zaroka tê perçe kirin, keçikê hê birê de naçin têne kuştin. Yani di şerê navbêna yani nêzî di sed hev dewlet hene seriyê dinyayê. Navbeyna kîja dewleta da hebûna ev şer ti kes nikarbû bi vî şeklî bidomîne şer ji her du aliya jî hovîtî û wehşîtiya İsraîl wiha lê wê misadê nedkirin û ew li hember wê hovîtiyê jî ti dewlet nikarbû ew qad ber xwe bide. Yani em behsa di hêzên wiha dikin li aliyekê hovîtiyeka ew qa har ew qa bi pêş ve çû ew qa bi bombeyê ku wiha hem teknolojik hem jî ji alî hejmara jî pir zêde yani ew qa bombebaran hatiye ser herema Gazze di tamamê herba cîhanê ya duyemîn de nehatiye em bêjin îstihmal kirin. Bi vî şeklî li aliyê din jî tevî ew qa hêzeke em bêjin bi hovîtî Hamas jî bi şeklê örgütekî rêxistinekî bi herba em bêjin çek û silahê biçûk herî ya silahewanî mezin fûzeye ya jî Yasîn belê mûşe jê re dibêjin. Kek Yehya win vî yazdeme hiç çawa şîrove dikin ev yazdeme bi me çi dahîn kirin û di destê we de çi agahî hene di dawiyê de çi tê xeberdan li ser vê meselê? Kekê Fatî ji ewliya wê de me kar vêya bibêjî Kekê Abdullah jî behs kir. Yani ser mesela agirvestiyê ji ewliya wê nade yani li ser vêna xeberdan hatin kirin gelek yani gelkî. Fakat yani bi rastî hêla ev yani çeteya terorîst a İsraîl ew nabixwe yani ji dil û bi samîmiyet tu carî wana agirvestî nexwestiye yani ev Netanyahu û ekîba wîna evana yani kabîna wîna wana tu carî bi rastî agirvestî nexwestine. Heta di gotinekî xwe di Netanyahu got em pêş xwe re wext bi dest dixînin ji bo got em operasyonê xwe berdewam bikin. Yani were jî ku yani di hatina agirvestiyê de ne samîmîn û ne durustin û heta ji dilê wan bihataya wê yani ew qeweta wan hêza wan hebaya wê tamamê Gazze bi temamî wê îşgal kirbanaya ehlê wê navê tev di wê wana koçberî Sînayê yani çola Sînayê wê kirbanaya û wê ji niv roj xwe tew di wan derana de wê avahiyê Siyonîsta wê ava kirbana yani niyeta wan bi vî şeklî. Fakat
جعولیا ویناده اف آلیکاری وینا امریکا و ایدنی وک انگلترا بانا دگو بلا غزه تمام به تمامی يعني نه اشغال كرن ام بنا ام نه آلیکاری وینا تمام بدافعه خو بك تشجي دكت بك حماس يجي هولي راك فقط غزه اشغال لك ام نه طرفداري يعني آلیکاری بیا تعالیه اشغالینه ولو دگوتن ایجاج بر ولو بنارن تمام يعني هفديتنا دي داوود هفديتنا قاهرة دي هلا إسرائيل دائما شرط نينو يعني تيني روجافي ودفان بالخاصة جي دبي اف يعني هلا وك يعني كوريدور كي فيلادلفيا او بردريه رفاحي ولا تخوازد دستوينات بمينه هلا دي نتساك هي دوی دراده شخوا غازه کلی دو پرچه يعني دو مثلا قسم تخوازه دوراد جي يعني بمينه بفي هواي و حماس جي دبيجي كي دبي شرطي من يعول جبري دجي امريكا جي اف شرطانا قبول كرنه دوی ترمه دبي اف يعني امريكا جي اف غوتناغ جو بلا هلا بسي يعني بسي قسمه بلا اف آگربستی بمشه وره گوتبو ایجاد ورده دبی ما او شرطانی و دوی تیرمه یعنی دوی تموزی دبی ما قبول کریه و ام جوان شرطانا پاش دی گاب ناویجن و همجی بلا يعني اسرائيل جي تمام غزه دركبه وجه آگربستی چه به شرطی ما ویای او چه ایرو امرابن رهینا تسليمي وابكن وهنجي بشتيج ما تسليمي وكرن شو تجدست منامينه إجاون حربا خو بردوام بكن أو شا جيبو شا أغربستي شيء يعني أغربستي وشاغي ناب أغربستيك دوام ليجي يعني شوان بيجن نتنياهو دبي بلا حرب يعني وقت كي بسكنه أمرهينا بدس خو بخينن وداويم حربا وكنجي مدري وخوست دلما خواست ام جاردی حربی بردوام بکنی به چاقی افچا واگر بستی چیل به یعنی هماس وینا قبول ناکه که کفاتی یعنی ایرو اگه تندره وان یازده مهانا ده دوی پیواجوی ده ابناجی یعنی دائما ام بیجن آگر بستی دائما یعنی روژوی ده بود يعني ودائما جي حماس جبوق دي هم هلا قامويه دي هم هلا بر ملتي خود نبيجي يعني ناخوازي أغربستي چه جبر وینا يعني دقلق داوود دمه داوود قلق درباجي يعني هيئة نشان أغربستي يعني نشان دوان هفديتنا جبر وینا فقط حماس دبيجي كي يعني ناخوازي قولوا بين ريدان طرفي يعني آلية أغربستي ردك فقط الدروا ودي وجي يعني نتنياهو دركت تلفزيونا وخاريتك اني بو يعني ريد دا يعني وقت بوك انسان بخابين بي غزه تني الهيرا فلسطين ريد دا فهم كيفاتي هلا بات شرياي خاريتي رينا دابو يعني يعني اواجي تشكي بزانه بومبو يعني وكاوي يعني بات شريا بتشكي حسابناك بيا وطع عرض اخويا حساب بك يعني وينا وي شكلي ريد دا وهمجي يعني كوريدورا فيلادلفيا دبي ام نمكن كش بدرا دركفن همجي حماسي او شش حبيق داوود او رهينه هاتن كشتن او سرواناجي فيديو كي تدي وانا درخستبون و فيديو دي يا نويساند بودو كي نتنياهو قوتنا نتنياهو فياي نتنياهو قوتي كي اورتا يعني بين فيلادلفيا ورهيناد هكا ام بمينن اما بلا رهينه بين قشتن اما فيلادلفيا ترجيح نعم يعني جعوليا رجاء ولدك كيفاتي نتنياهو او قبيناوينا او خوين مش يعني تدي بن جبير او سموتريتش انا يعني فلسطين بتمامي مثلا بلاش بني تنبن شقيس انسان ورا كشتي جينا غماواناي بلا نوكلير بومبا داهي ورا افيتن نغماواناي دبي فكري دنه وبينا وبالخاصه جي نتنياهو جبوق اقتدار اخو محافظه بك دبيجيكي دبي ام كوريدورا فيلادلفيا ترجيح دكن ورهينه ند بالاوين هذا يعني خاباندنه
تدي يعني جبو ام رهينا خلاص بكن ام كتن في حربي دكن بياوتا ام مجادله دكن ابنا تبقى فاندنه فقط بالكشاندن بي خلاص بكن كيفاتي يعني داوود ابو عبيده ولو يعني تشكي مساجكي بنفيساندي يعني تدي اوكر دويناده وما داوود وشغاك بالخاصه جي بيشتي وي حادثه نسيراتي كشار حب رهينه خلاص كرن جدست حماسي وبالخاصه بيشتي وين حادثه وما تعليمات نهدانه مجاهدي محافظه رهينه دكن هجر يعني اسرائيل عسكري وينا نزيكي وببن ما تعليمات نهدان معناها وينا هجر نزيكي وان ببن جيج لينه ومجبور ببن جيخ وبجهرن مجاهد وش هيقولتني وانا انفاز بكن بله يعني افجي شكلكي حربيه دماكو اسير الدستي ودا هناك بين وان جبو خلاص كرني افجي مشروعيتك تكفى دستيوان مالا وابا خود جوارازی به خالد مشعل بیانات کیدا گو ایدی لشریعه رو جوال باد شریعه جی در وای غزه جی امی دست به چالاکین استشهاده بکن یعنی تدی غزه براستی اردو آخا فلسطین تنی غزه با کرمایه یعنی دبن اشغالو اوا اسرائیل ده او ده تنی مایه كنا بني دبا وكيدن شو بالفعل بوليس ولشكر اسرائيل هناتي دا بلكي انهزين بمحمود عباس وجريداي جي هنا لبالي اوجي شو تاثير كوانتنا بشتيوي چند چالاكي مفيرنجي جي تشيبون اوي اف شر وبرخدان حماس چخا ما جالك چار سري خبر دا لي بشتي بانغا خالد مشعل و چخا تاثیر و چیوه و بوان چالاکیه جی و چد کاربن در بیال سیونیستا بخن يعني حربا غزة أصلا سه نجوي هنا يعني يكشي شيء هند شخين دي هندوري غزة اف باجاري قل درفد فلسطين ده كيرو إيرو أبلوقا أما بين هري مزينيقا إسرائيل لسروانه هم پرچاو بنچاوان دکن هم دکوژن دوی دراده هم يعني تو حقوقي واجد تننا اصلا هدي ملتي فلسطين يعني اما بيجن ايوك الفتيه جي منسوبه ويجي نحتشتم فهم كرنا يعني بريد بلكي ام اشتاب اسرائيل پیماننا چیکن بلکه ام جی خو ساغلم بکن یا دا اداره که دسته خود بهلن لگر چوقاس دیجی حماس بونجی ایرو اوج نقطه گهاتنه فهم کرن اسرائیل شخین دی غزه دیجی تو حق حیات شوان ر yani چی ناکه ناده شبرویه که اصلا اویا هم وقت گو حالت مشال هم حماس فهم کریه هم اسلامی جهاد فهم کریه هم برخودانای یک جه آد هندوره گاز زده که ام ده اکرانات گلک دبینن حربا هم دمشینن شخین دیوی حربیش آب پسیکولوژیکه چونکه تو چو غاز دستحیده اما ببیجن تو حمله yani baş beke hamle serkeftine jî götü beke wexta tuş dinyayr ya da şi dora xwere ya da şi mensûbê xwere ya da alîkartiyê xwere ya da dijminê xwere götüveyan nîşan nede heqîqeten ew ya biçûk dimîne ji ber wê ji bala we gilê be Hamas hedîsê xwe ya pirik heta ji destê wan tê dikişîne vîdyoyu bi tamamê dinyê re par dike hêlika psîkolojîk e hêla duda dervê Gazeyê hêla sisya jî anne teviye yani de devlete hatta Amerika bir çar perçe Amerika bir roşalata navin o duruşu anne tevi aslında harba psikolojik ve harba roşalata navin yani ag mesaj amed dejin o anne tevi Hamas ana stratejik xoşik demeşine fakat dve derade iro tamamı hamle Hamas'e iro İsrail xisti tengasiye ki bin nokta agribestiye لگور شرطی خو به قبول کردن بدن. ایرو حمله هر دو هلجید کم برای فاتح گش باویه. من اسرائیل دبی اف آگربستیا که از دخوازم که بیسکاد ما بحثا بلین کنکر
او دبی از وانتشتانا دخوازم به حماس قبول کرن بدم حماس جی لگور حساب و کتاب خو که پر خوشک دکه سیونیستا جی پر خوشک ناست که و ای پیشگیریا وید که امریکا جی پر خوشک ناست که شبر و حمله خو جی لگور ویا تاوی و شرط خو راستا دبیجه دبی شرط من آگر برسیه افتشتایه بنا بلین کن تشکی دگوت برای فاتح yani çünkü mere famdı ki bi Netanyahu proje xo çekirne o dur derdi ki hem ber dünya dibe wala agribestiyet xwazin a top jib Hamas yere çiye seme hame agribestiye bikin o dur ame tamamı hesiraji ونه خو مدن از جی خو بودم ددی وقتات المساجا ود نرم لد به ولا و باشه اجی به ایرو یک سیونیست اسرائیل د تنگاسیت تشتیه هرو چالاکی گلناو اسرائیل درد که شبو چنه شبو هسیریوانه آچند رو بره امریکا اسرائیل yani kunaj hesira be yani dinav İsrail de ekul hember vi şaribin pır hendik pır hend ezved be yani evleşkere ko رابون فعلن قبیح کردن به هنک تعجیز هاتن روزه و رابون وان اکرانین خود جوانا چپکات خن وان وقت قهرمان دادن میشن یعنی قومی که اوقا امبیجن ج انسانیت دور کتنه شو یعنی اویا گوتنا و جیده جبو اسیره قابل که اسیر دستی حماس در کردن و سیمه جوی اسرائیل هی جبو چکو سلاح جبو اوی خو حاضری خو نو بکه و لشکری خو بینا خو بدن و شکی بدی ساده است بکنی حماس بر وی قبول نکرد بله یعنی نممکن وقت دو بیشه حماس وقت مگود پر خوشگوان ناست که مخاطبه خو پر خوش دجمنه خو پر خوشگ ناست کری شبروی یعنی حماس و راب اف اوینه امریکا و بلینکن و اسرائیل قد نابنا خو چکن و هسیرا اون گشاب مدن امیجی گشاب بدن و سه مها اگربستیه و جی پی و ارت وقتی چرد به اوزانه به شکل کی ویا حماس نممکن اویا قبول بک یalnız برای فاتی اف تشتا هاتی فهم کرن طرفه هم İsrail'de hem tarafı Amerika'da. Bine dmeha awli de proje kwan hebu. Zaten veya rasta bzmana jigotin. Lugor proje wan dugotin eme bir şekil ki were li ser Gazze bomba bibarinin gerek tücce evlehiye nemine. Zaten proje awli dugotin biraz vehele derkevin eme ben şehela küdere derkevin şehela qibla misame ben derkevin ya da şehela ça derkevin. Herin helad avdera evlehiye. Dugo eme vurji bomba bakın neticavi işi dugo millet ve komple derkebe. İro nokta gahatiye hem İsrail ve hem de Amerika ev umuda ve nemaye. Çünkü hin 2 milyon insan birey fatih. Bine nüfusa ve 2 milyonu düsü 2 milyonu seside. Bine rakami fermi ezdi bejim. İro hundure Gazze'de 2 milyon insan hinsekinine. Yani evvela hakikaten netişki yani eme bejin millet eftişta gibi desbeki şiberi iro ev proje İsrail o Amerika digo bir şekli eme millet derken o vakte dibe Hamas tene bimini o zaten eme her dere düz bakın ev projevan şöyle rabuye çi buye de dilevandı dert ica ad dilevandı derdi اول تو ارکتون دگوتون zaten ev hesirana me operasyona bak mu خلاص بکن zaten دگوش bu ve amde kevin aslında gaza tabak biska dugot ediş bu meşruiyet ya kazanç bak iş hundre var bu der ev yazdı mı sağlık ciki vak yani kazak biçuçik vak Ahmet Tüneye o tamamen teknolojiye xotu dere deyin hesir ki bedest nekiri o tu her bandı kujı haberi anap çandra تشش حبيده دوي درات كوش شبروي اف قرطا براي فاتح هسيرا حماس پر خوشك به استعمال دكه وحتى اغربسيك هم اسرائيل وهم جي عقل مندي وامريكا بالذليل ان شاء الله تعالى از بهم اوجي نپرتوره وبي قبول كرم بته يعني جاليه امبيجن برخود ديري دن ویژه ام چند گوتنا بیشن که یحیی یعنی حماس لوی در برخدان ده اسلامی جهاد برخدان ده هنک بلکی هزین جهاد دن جهبن ام بلکی ناویان نزانبن لبلی علیه یمنی
انصار الله عالیه لبنانی حزب الله اوانا جی یعنی وک حماس روبرو ند ناف شر دبن جی ج کله که ده ج عالیه که ده او جی لسر وی ام بیجن مغلوبیتا یا جی رایا تمام گشتی دنیای ده کو اسرائیل وها زلیل تیخویا کرن تأثیر آوان جی هیه نوسا اون چه بیجن سر بی؟ ولی که فاتی یعنی چنبراگی یعنی وک هوی که چنبراگل اسرائیل وره یعنی تنکرین یعنی هیچ بو وینا او وقت گویی چالاکیه او دکن ایلمیه او دکن یعنی لیه جانه یعنی سبب یعنی وک هوی چوان بیجن ایرو ده تمام دنیای ده براستی لهمبری اسرائیل بلکی هنک چالاکی ممکنه یعنی ورن کرن فقط کس ناکه او يعني في آلي كارية الدنيا وقت مثلا تقولتي جهيلة كده مثلا أنصار الله جهيلة كده جهيلة لبنان ده يعني حزب الله وهناك مثلا غروبي وكي دنيا جي مثلا أبناء بسبب شيء أو شمبراق إسرائيل ورد تنكرين وقلنا راحت يعني جي خده وهم جي يعني بالخاصة جهيلة مثلا جير أو أليا لمانا ويناني ألياتي يعني تماما يعني هات يعني قرتن وقالك علي كاري أبيك يعني إسرائيل قدكين ودب داويد أو جميع يونان هات مثلا غرق كرن هات شوتاندن يعني أو جي وكاوي يعني بي أو علي كاري إسرائيل جي يعني بي دربي دخون كيفاتي وجي خساري دبينن يعني جهلك كده مثلا تمام دنياي ويخوتا قل مالي إسرائيل تكرن وجهلك كده أف أيلميك لهمبري مثلا جميع وينا تنكرن وجهلا يعني باشور دجي دائما يعني فوزة تين بسر إسرائيل ده أو إسرائيل برحتيا وينا بخراد به يعني بحزارة بده حزارة يرو يعني أفسيونيست جهلا يعني فلسطين إشغال كريد ده باشور وينا أم بيجن في دراده يعني مجبور بونه كوشبر بونه يعني رحتي جوار دور دجي رحتيا وانجي خرابي كيفاتي إجاري مثلا أبانا بهلك كده قيمتها وان چالاكيانا وان ايلمانا بتشاوي بلا بده كي بتشاوي يعني آليكارية كي بده أو آليكارية هجاية وقيمات مطلق جير هيك كيفاتي بله إيكا أم جي خو قسمه كي بيجن أم جي بحثا خوشي بكن يعني إيه درواي برخودانا بتشكو سلاح مثلا بويقوت از باست کم که یحیی پشتیکو اف هویتیا اسرائیل دست پیکر هنک فیرما و هنک شرکت و هنک خودی سرمایه آشکره رنگ خو آشکره کرن که یحیی جوشانی کت ادبیم امنویالی بفتلن برای کدن که یحیی را تکرن تکیلی حوالین ما بحثا بويقوت يمكن يعني بشتكو أبويتيا إسرائيل دست بيكر ودست لشكري واني د جبهة دكو چونه ملتي قتل دكن خلق فلسطين ودست وان دجي أو ركلامي خوارني وخوارني وكولاي وك خوارني كو تماشواني منجي دزانن ياجي هناك آمور ومعزمي پاکجی یعنی وان فیرمایا رنگی خود وی شکلی آشکار کردن. او شاخ مسلمان اجی نکیم لی خو هلدا ایکو غیرت وان هیا غیرت وان وی قبول ناکه ام چت که مجلس بویقوت کرد. و متأثیر ویجیت براستی یعنی هنگ فیرمایا ناو خود شارتن لمارکتین ناو کلانین ما هنگ فیرمایا بهای خود داخستن. هناك فيرمايا مرهين كو زرار كرنا الحاصل جوي بيدا مي بيا شوا بدومينا يعني وك قال لك جرى اصلا مثلا بويقوت مشتغلين يعني بيا ذاتا ام دكن دو بارشا يعني تشتي لمدكف لملد كف حقيقه مثلا غازه معلومه بريج قال لك اريشت هاتن كرن لام بيجن لفلسطين بچهاجی دهات روشوه یعنی بویقوت امی بکن فقط اف مثلا غزه ده حقیقتا ملت غیرت کرده یعنی ام حقی ملت و درادن نخون انسانی
oldar و نه oldar insani xwedî vicdan heta ev boykota ez karim bim ne Türkiye tenê li gelek dewletê dijî li gelek dewletê heta ez karim bim ê xerbî jî milletê gi xwedî vicdan divê deradî îrada kirêda yani em şimarketê xwe zanin em wexta derin tişkî dikirin ji zarokê xwe em zanin em zarokê dora xwe zanin yani vê carê tesîrek li ser şîrketa jî kiriye tesîrek li ser em ê bin cebçûk marketa jî kiriye tesîrek li ser şîrketê İsrail danên heta wekte jî anî ziman gelek ev ek malê İsrail difrotin ji bo ji piyasê tamamê ranebe fiyet nevî xistin ji nevî hîn daxistin çünkü malek nêfirotin aslında teş bîrkirin jî ji ber wê nevî xistin tesîrek di navbêna millet de û merekare bi vêyav girê bide çalakiyê li kûça û kolana millet divê derê de reaksiyona heqeten rêda divê derê de heqê millet gerek mere teslîm bike fakat nokta duda belki en mühim em li ser bişteğilin di mesela boykotê de di mesela malê İsrail'de mesela tekilî İsrail'de duwarê aborî de duwarê siyasetê duwarê ticaretê duwarê leşkerî de duwarê gelek tişta de şehela devleta de em karin gelek devleta şirove bikin fakat devleta em tê de yani veya em tişkî bibêjin erê peyv heye heta sibê jî peyv heye em ê bin tehdît heye em ê bêjin vî tişta nayê qebûlkirin heye fakat tu sehê dinere yani ev tiştagî ek ew milletê reaksiyon rêdayê dilê millet rahat nake belki herî mezin mere bibêje yani veya nehat veşartin hatta gelek parlamentera yani em ê bin sual kir ji meclisê re ya ev petrola Azerbaycan tê di ser Tirkiye re gidere û givan vê petrolê gil gazê dixwe ma ew nikarin vêya qut bikin ev veya di meclisê de hinek insan lêpirsiyan kirin di vî warî de yani heqaten dewlet ew tiştê millet dilê wan dişewite ew îrade rê neda neda belê ser vê mijanê kek Yahya jî çend gotina bêje em vê meselê xeberdana me wê biqede ser vê meselê ewra di mijarê meydan jî hene kerem İnsani xwedî şuur insanî bi zane û yani bi pirayî yani milletê me bizna Xwedayê Teala alîkariyê didin boykotê yani ser boykotê disekinin fakat qismek hêla kemalîst qismek hêla apoîst evana yani îro êgê yani boykotê xera dikin û yani net bala wan de yê ev qisma yê yani vana net bala wan de yê bi rastî yani ev jî qismek li Tirkiye hene fakat bi pirayî ehlê yani xwedî şuur gelek insan yani li ser mesela boykotê disekinin û ji hêla dinê jî yani ev boykot mesela ji hêla hikûmetê de wekeke Abdullah jî anî ziman ji hêla yani petrolê de giderê yani ew ya mesela em bêjin jî meselekî mihîm bû ev jî samîmiyeta hikûmetê yani derdixînin meydanê yani di pêşa rojê de ew ê jî mutlaq surette yani ew ê hesabê wêna wê bêdîtin yani yani wê mesulîyetek gelkî giran gud hustê wan de ew ê bimîne yani bilxase ser mesela petrolê û ji hêla dinê cikekê fatî fakat vê dira de gerek me daîma yani hêviya me berdewam bike û li ser mesela boykotê me re xefîf nebîne lewra tamamê dünyayê de yani malê Yehudiya malê Siyonîsta tên boykot kirin yani ji Tirkiye belkî pirtir hinek dewletê yani xerbî de yani boykot hîn bêtir yani bi qîmet tê dîtin van insanana yani şekilkî mücadelê dibînin li ser dawa Filistîn li ser alîkariya Gaze dilê wan dişewite dibe hey tiştekî ji destê me nayê yani hey tiştekî hegem nekin jî bela hema em boykotê li ser boykotê bisekinin milletê bilxasa xerbê hêla batiyê kekê fatî li ser vêna pir disekinin baş e mala we ava xwedê ji we razî ve çil deqe me ser vê meselê xeber da temaşevanên hêja qanûna esasî ji bo Tirkiye eybeke mezin em gelek cara ser vêya xeber didin sala 1982 û heta îro ser de em bêjin seriya 40 salî de wa derbas bû ê ku di seriya di biniya 40 salî de ne 45 salî de ne
تمام عمري وان في ماك قانوني و ماك قانونا كوج عاليه لشکره جالی در بکار هاتی آماده کردن به هاتنه اداره کردن سوق کردن به قانونی وی کو جالی لشکری و حشک جالی لشکری و جالی حکومت فی انسان و تنگ و جالی نجات پرستی و قومی کی پیش و خستنه الحاصل گلک ام بیجن که ماسی و عیب هنته دا ام به هاتنه اداره کردن لی جار جارنا اراده سیاسی پارتی ام بیجن سر و کمار لسر و خبردانان دکن بیاناتان دکن قانون که اساسی لازم ام سری خبر به دنیا جی خباته کی بیچه کرن لبلی 4 ماده اول هنه یعنی 4 ماده اول هنه که بیجی حاشا عاصمان هاتنه و لشکر رابیه چه او کنان افرم هفر رابونه چه کرنه سیر ماده و ماده 4 جی او کی پیوگری دانه تکس گره دسته خو ندوان ام بیجن قانونا بتنی آنها لترکیه پارتیه که دخوازه و بیریتیه و ام بیجن عیبه و یعنی تشتکی دوری عقلایه جی یعنی انسانی که لسر حکو ما في انسان بفكره جعالي انسانيتي و جعالي عقلي و منطقي و يعني اوه چما قانون هبن که برات انسان کاربن دسته خو بدنی جویا 100 سال 200 سال 300 سال بره انسان اوه زمانی به سیستم کدن ده هاتن آوا اداره کرن 500 سال دنه 300 سال دنه بلکه هنک سیستم باشتر و خوشتر بینه چیکرن الحاصل لیبله وقت پوته کی چیکرنش خوره و به یک دنگی لهمبر و ناخوازن بیت مناقشه کرن ایکا قانون اساسی امی کی جانا لیده و بحث بکن زرو کمال اردوغان دوی ترکیه جبو قانون اساسی حاضره بله لگورویجی حاضره يعني شبيبي دز بكم يعني أما بنف تلفونك براي فاتي وقت أولي دركت تلفون تبيراته يعني تو أنتينك وان هبون توشن هبون أما بنوي شغا إك ويا شكر جبوتا ولا أبانا ما بيخس في تلفوني وش في تلفوني بيجي كسك نكار بيز تلفونك دو تشتر چيكم يك ياو بيوا تلفوني هين خوشتر باقلي إشت بينن زانم چه نا ولا قانون هي اف تلفون دو چه نابم سر پیویت از بیشم فقط از خوازم سر کنان اورن راست المسئله بنرم انا انسان وقتا دمری برای فاتی تدی لهلا ما پر افتونه فقط لهلا ترکا تدی سوال دکن دبی ما و مرحوم چه وزانه بو گشت بیشم والا ما باش زانه بو جارنا هنی که دهندار مهندار درد کفن دبی والا ما باش نظام بو فلان فقط وقتا کنان اورن مر yani ve çağa bala temaşavanı mekşandiye. Yani çepgirji, oldarji, hela rasji, hela çepji, duveşane xwede, dinivisi xwede, keskid haqiqi tişki baş gotune bu. Yani eme bejin dindar, 28 Sibatê derbas kirbun, bin çaf kirbun, eme ben van insana hala birini kwan hebun. Eme ben milleti kurmanç, أو جند بلا فالا كربون مل ده حفصاد يعني حتى هرتج بون خوارن كرن دابون أمي بين هلا أوجي برشا كده فقط نرد بيت أراده علوي تشبكير يعني من نفسي كده نري يكي قدو أمي بيجن كفرش سر جير لهف سر هفكرا تنبون طبعا بلكي هاد دار زاندن شو بو 28 سباته محكوم بيو zaten güneş amri baviyeti khistana hafse edverdik giş mutabakat duvari hukuk ed heye duvari siyaset ed heye mutabakat heye duvari millet ed bi wala wareye şu tamamı eme bejin fikri Türkiye insanet wand mezin boyu dibi wala via insan ki ne baş hayra tamam va icavia maka kanun ek çekriye ana yasak derxistiye گتوشوان را دبیجه هشته و دو آکی دبی ولی آنایسای ناوی چید بی ولی جونتایه اسکریه اویا گرک بی گوهراندن اری ولی بی گوهراندن ایجا وقت گود ددی یک درکت دبی ولی اف 4 ماده اولی جمهوریت و işte layıklık o işte zamanı milleti Türk ve sadece Türkiye be o açaraj gerek vana ne guherandın
Yani şehela mantık etgütüledinere, şehela siyaset etledinere, şehela millet renenere tüb bengaha eftişta tüneyi. Fakat eme bence hakikata xwe. Yani şu an adı vahin eme ben tu xebati vardı mecliset li ser çe nebune parti giş li ser eme ben perçe buye. Yani beri her tişti aslında mutabakat gerek dinabena vi milleta derbas. Ve ligor kanaatamı ek ben ser ve maserunun kija parsid be kiş kendi partiya gerek döndüre vanad akademisyen hebben, döndüre vanad hukukçi hebben, döndüre vanad ed nav millet saziye sivil hebben, ev de nav vanad hne kanaat önderişmara dibejin hebben, herkes fikru beyanı xwe da havuz ki de top bike و ev insanı gilser veya xabat ke bike meclis peşa avli veya veke bewun mutabakat rengi tamamı Türkiye gxotet bibine maka kanunu ana asak bir rengi derkebe. Yani be haberdani siyasetmedar al ser ekran al peş hilbijera be mitinga be devavetna hev efçe nabe. Çe nabe. Şiberi ve ez dibejim yani ana vakti AK Parti'de belki 2010 11 demi de per xurt bu. Xurt bu meclis ejid per xurt bu. Kun dibejin çen komisyon jî çêbûn ve jar juana digotin insanê baqam û serê xebat hatine kirin. Ew atmosfer jî tune anha. Ez wê dibêjim ji ber wê insan nê divê warî de heqetin samîmî hene. İnsan nê dilê wan dişewite heye. Yani em ê bêjin ek derdikeve em ê bêjin îro çend ro di rojevê de beyanata Hüdaparê de heqê makiya qanûnê heye. Çi dibêje? Wek anam li dibêjin dibe ev madde çar hebê ewilî yani gerek li ser niqaşe bu bêgu herandin. Yani berî her tiştî veyad be. Fakat dengeşi helatê biskade me qala kenan ewren kir aslında şehel dibe em li hember kenan ewrenin şehela de birayê Fatih aynı ew tiştê di mejiyê kenan ewren de dixwazin bimeşînin. Yani şehel de kemalist, şehel de nijarperest, şehel tiştê garip yani em ê bi nijarperestî Kurdistanê jî li hember ev beyanata Hüdaparê derdikin. Belê. Rastî hakîqeta vê meselê çi ye? Temaşevanên hêja belkî yani hin tiştê teknîkî pir serê pirêjme serê xwe nayêşînin. Lêbelê mesele çi ye? Hüdapar çi dibêje? Yani bira vê bayraxê em biguherînin, em paytextê biguherînin, em cumhuriyetê biguherînin. Yani mesele ne ve mesele bila kanûnê wiha bi hatibin girêdan, kanûnê wiha ku divê kes destê xwe nedê, kanûnê wiha tinebin sivê ro ku hewce kir irada siyasî û millet bi referanduma kararê hinek tişta da bira bête guhartin. Çimal vî welatî bi tenê zimanekî wek zimanê fermî tê qebûl kirin. Yani di meclîsa dewletek wek Türkiye ku xwe dewletek xurt, dewletek nexasim li aliyê herema Rojhilat, dewleteke wek em çawa bêjin di gunda da di hin mesela da rûspî hene. Yani gotûbêjê wan giranin, gotûbêjê wan qîmetin, dewleta Türkiye jî xwe wiha dibîne. Lêbelê wekîlekî îro derkeve parlamentoyê bixwaze ji dayika xwe re bi zimanê xwe bi Kurdî silavekî bişîne ew ya qedexetê hesab kirin, mikrofona wê tê girtin ya jî mikrofona wan tê girtin bi vî rengî yani ji kîjan alî de binhêrin dûrî axla ye. Mesele hinek wiha teknîkî ye ne ku em bêjin hin mixalefê ku dixwazin vê meselê şolî bikin divê Hüdapar dixwaze çar madê ewil biguherîne Cumhuriyetê ji kokê rake zimanê me qedexe bike ya em bêjin ew tiştê ku ji me re di sed salî berê de bi şer me bi dest xistiye wê ji destê me bistîne. Yani evana hin gotinê polîtîk in siyasî ne pir zêde divê em guhilvana nekin. Lêbelê îşê teknîkî me hinekî belkî hedê xwe
پیش و بر مجحده خود درکتن لپیش پارێزەرێکی هم خبر ددن كيك يحيى دفردا امي زيادتر لوا گهداري بكن مثلا قانون اساسي چما لسري مطابقاتك ناي تشكرن ياجي اوقا قلم شهيه كيف هاتي براستي يعني سرقه ما كقانوني نقاش قتين كرن براستي ازوان براستا راستا بالتواهي يعني صميمي نابينم يعني وك هاوي تشام بيجن يعني اف ما كقانون د سال 1982 ام بي چه بويه اگر بی هاوی که یعنی اف یعنی که وان فکرانه وان نیتانه که تین اشتغلاندن او چاغا که به جنبر ور چیکرین هوا هاوی چاوان بیجن قلفه وینا مره بکن یعنی بری وینا دگلک قانونات مثلا گوهرتن هاتن کرین وک ام بیجن چاوا قانونا يعني مدني قانون جيرتي قوتن اوانا مثلا هين بري حكومه اردوغان جي اف قانونا هات قهرتن فقط بي قانونا سويتشرا يعني اتحال كربون او قانون جنفر يعني بتمامي ند او نكرن يعني هم بيجن بتمامي نقهرتن يعني هندري وينا وك بريما هندري وينا وقت بري ما هي مسألة ويشغاق هندري وينا وقت بري به هو مرق الفا وينا بقهر مرة تاريخا كتشي بوي مرة بقهر أفكار نامش جبر وينا أنا كتريد نرى دبين مثلا أو مادة شار مادة أول ببلا نيجو هرتن وقالك تشتي دنيجي دبي بلا نيجو هرتن تشتي مهم كإنسان لسر يعني أكاديميسيان وياخد بيجن قامويو لسر خبر دد بيفانا به زرار چه دبه ام بیجن کرک وانا ورن گوهرتن دبه وان مادانا بلا وقت بری ببینین ایو چه وان مادانا وقت بری ببینین که پاتی اوانه دنی هاو بلکی نویساندن اوانا بلکی هناك جمله هندره وانا دو ورن گوهرتن تشنی تکنیکی ام بیجن لسر بلکی ورن گوهرتن اما يعني تشتيجي جمر لازم تشتيجي به زرار چه دبه ایرو ام بیجن ماده 24 يقدم دبيجي كي دبي يعني وجه هذا قانونك تشيكي تنكار فكره خو تشكي ديني تبي جم الهام جي دايستان بيه بنعم وري يعني تشكي غيري يعني عادتي بياوتا يعني دجي عرف وعادتي ما فكره ما باوريه ما يعني قانونك وري هيك كيفاتي يعني ما كقانون ايرو دست نده ما كقانون كي ولوي دفينا اجاره دبي هناك تشتروا توشنا امي تشي بكن وامي بلا اي الدنيا وك بري بمين اي وجه يعني يابانا وك مقولتي يعني وك هاوي تشوا بي يعني با ما غهرتن كرن ما سر ما في انسان با خطا ام بيجين جبد هلا ابوريه دي يعني باي ام اسنكن يعني هين بيتر ام ديمقراطن يعني بي يعني وكاوي شوبكي يعني فكرانا وفنا بفينا كارنامش يعني او تشتيق ام جي هيفي دكن او طاملت جي هيفي دكن او تشتيق باورمن جي هيفي دكن باوريات بكيفاتي بفي هواي افكار نامش يعني لسر çünkü لسر فينا صميميت كنيه أنا جدود جبري دجي دائما وجه حكومات دهاتن جوهرتن أردوغان جنفر مثلا اقتدار بدست خست دائما بيشتي البجارتنا تقول ما قانون كينو جرك أم شيء بكن أف جمر لازمه أف مجبورية أف وقتي وينا درباس بويه في أف أنا إسا جونتاي جرك أم شيء خلاص بن فقط تليد نره تشتيق إجراءات تنره تشتيق شيء بويه تليد نره كيفاتي تليد نره تشتيق دستاد تنيه يعني جبر بينا عولياوي نادي دعولياوي نادي وقت اني زمان يعني ما كقانون دي اف ماده جناي بهرتن داخل تمامي انا ساي gerek سر نقاش وركرين وفكر رمانا انسانا ورستندين وام بيجن ماده ولو بين تشكرين كي ام بيجن وچها شو رفراندوم تقارب يعني دهلا مثلا وين ماده دي يعني بفراي سدي بيجويك بيجو مثلا ام بيجن آلیکاری چه بو او ماده جی تیکه به روجوی به اوتا یعنی اوجی فرمی بده فقط تشتکی وری تو نگی به او ماده 4 ماده اول بلاوک بری بمینن اب ماده یعنی لسر پر یعنی قاشتین کرن بلا اوجی وک بری بمینن
هندري وينا ده تشتي تكنيكي ونبيساندنا وينا عم بقول هرن ولا كيفاتي بفي شكلي يعني زور بيجي مرة بيجي مقصدي يعني يعني شخو ام gelek caral ser meseleye haber didin ji bo Türkiye perskirêka herî mezin di maka qanûnê de mesela nijadperestiye ye yani derek heremek wek Türkiye ku pirê qewma bi hevdûre dijîn nexasim Kurd bêjin hinek qewmên din hene xwe di vê maka qanûnê de dema ku nabînin rengê xwe dengê xwe zimanê xwe ku tê de nabînin bi tenê dengê qewmekî din zimanê qewmekî din ku tê de dibînin ji xwe pirsgirêkê mezin ji vê derê dertên dema ku ew di ciyê xwe de bimînin belê فقط يعني هني مثلا بيجن إيرو باقتدار مثلا إيرو مهبجي هي يعني مثلا بيجن أو ناجي بفان مثلا ناشو بنحو جوار الرجابي بيتو أم تب ملتي فيروك مثلا وقتي يعني أم ملتي أم تب تركن شو أم هولاتي تركن نحو شو بزمانك كذي يعني خبر بدن ولو يجي بيجني وشخبر بكاميرا يعني بتشهاوي بيجي مقصدي يعني او قوتنا برز اردوغان تركيا جبو قانونك اساسي حاضره براستي بنيوي پر نداغرتيه بله بله شبو تدي herkes خود كد بينه انا حتى 1928 دماکا قانونا اولی ده اساسی ده چی از دکر دگو دینه ملت اسلامه ده 1928 ده اویا شوی قانونی ها درخستن اصلا ایرو گگش آوا رون ملت ساده امی بین برسوا او چرد ده 1928 ده او ایبارا در باسته به که دینه ملت اسلام درکتیه اف سوالا برسواوی بدن اصلا و تشتم بهم فهم کرن چونکه ملت يعني امی بشن وقتا اف قانون اولی هاد حاضر کرن نرینا ملت و تشتی دلی ملت للی بر چاوی خو گرته بون ده حربا دینی امی بشن آگ ملت دمشاند انسانی اولدار و شاشق لسریوان بوره افاتی پشتوی ماکا قانون کاتی حاضر کرن شوی چاقه و حتی اف ماکا قانون حشتی و دا ام بحثاوید کن هی بگوهراندنک فقط او گوهراندنا ایرو د ملت د قانون د چتر تفهم کرن ایجا چه د بج وقت جگو مثلا کمار در دکوه لگور تمام بیانات پارتیاجی herkes de bir eri lazım veya fakat mutabakatık de nabena çedbe ser o kumard be iro mutabakatık heye fakat siyasi parti tül nerina vandinare tül beyanate vandinare parti bahsa ev çarma dadıkı eme bejin herkes ge hücumu vedike ekavçava maka kanunuk sivili nuh gider keve hakikaten ben gahe ne hasıl. Evet zahmete beli ma veji خلاص kirve mijare mesela kanuna esası u داخوازا هدا پاره و الهمبر و فکریم کتینه گوتن براستی پرایی جبوک دسر هدا پاره ده مخالفت خو قایم بکن یا جی لهمبر حکومت ویجی ام بیجن و قوزه کیش خوره یانا گوتنا هدا پاره و تشتی کو او به ملت ددنه پیش کرن لهبدو نان هیره یعنی شهبدو جدانه پری خالتی و نراستی تدهنه بله تماشاین ایجا مثلا هدا پاری فکره و چند شتابیجم یعنی چام کیفاتی انا کی مثلا اویگ اللي همبری هدا پاری خبر ددن براستی چام بیجن یعنی وکاوی ببل هدا پارتو خبر نده بله استاد پارتیه که وها چواد بعد مجلسی ده بله کیفاتی یعنی به نیت یعنی نزدیک مسئله دبن هو چاقه دو چاقه کس یعنی هرکس وقوان بلا بفکره يعني بفينيتي خبر ددن ها يعني لولا دولتك وك قرية باكور دخوازن وش هاكو دا بارو قلت ها حرف بيوكو دا باري بفي ويعني يعني تشتيك هدا بارغوت درحل ويتيك يعني ما قانوني وحرتش وقت ليه هدا باري بفي تشكي ورد تني يعني
yani خواست bir kelime bejim. Bele. Dü tişt balam kişan divi varid mijaret işte brayf Yahya dibêje. Yani îro çend rûn zamun di şopînin medya civakî jî di, du ekrana jî di. Yek jê serokê CHP derdikeve ve gişalênerî dibe her tişt wextekî wê heye di nêz de ev wexta hat ez ê hesab ji Hüdaparê bipirsim. Ev nêrînê ku wan rê dide, ev nêrîna gi çawa siyasetê dinerin, ev nêrîna gi çawa mejiyê wan hatî qapatkirin. û li gor tu digot zaten o yê Hüdaparê heq û hindikê tirsate ji bo çi? Yani ji bo çi tu dibê ez ê heqûsê hesab û kitap bipirsim? Çünkü beyanatê îro Hüdapar dibêje heta ana ew maskê di ser çavê wan de gi millet bi kemalizmê û bi kenanîzmê gixapandine ev maskê wan dixe ev ya nayê hesabê wan dibe wala tehlika wan mezin li pêşiya me ye erê ew biçûk belkî ji hêla raya de feqet tehlike dibînin. Ev yek a pir dalamı kişan do ev du heb kanalê nêzîkî CHP hene muhakkak temaşavanê me lê nerîne. Yani ji bo ev rayedarê Hüdaparê ji çav de bixin heqîqeten tiştên naye aqlê însan. Bin ev du hefteyê ev keşka me narîn li Amedê em jî li wê deran wenda bûye. Nizam we keskî temaşa kir nekir. Birayê Fatih derin dixwazin bi kêf girê bidin. Tamamê televizyonê û her duan dibe wala evanê werkirin Hüdaparlîne. Nizam we hiç keskî hûn lê rast hatin. Di medyaya civakî de. Yani nizanin wê çap kin. İşte evana tirsawanî herî mezin ev bi 100 salı ev maskê li ser çavê xwe kirine û millet hem bi nijarperestiyê hem bi kemalizmê hem bi kenanîzmê hem bi apoîzmê gixapandine Hüdapar rasta tişkî millet re dibe. Dibe wala millet bi vana ki bihesî îşê me nebaşe û ji anat hicûmê dikin. Belê, temaşavanê hêja îro mêvanekî Tirkiyeyê bûn bêjin mêvan elhasil ji ber ku li Tirkiyeyê Serokkomarê Misrê tê qebûl kirin bi awayê fermî lêbelê ew jî Kenan Evrenê me ye yani çawa ji bo me Kenan Evren darbekar bû û bi mehkûmî mir wekî ku me di nav bernameya xwe de behs kir kesî piştwî da nego heqê me lê helal be kesî ku jê bêje em razî bûn tune bû çawa ji bo Tirkiye Kenan Evren hebe ji bo Misrê jî Sîsî ew e wî Sîsî îro ji aliyê serokkomar ve li balafirgehê li hewa alaniyê piyê xwe avêt erda Tirkiye. Çima ev mühim e lewra 2010 da li hember Muhammed Mursi ku ji sedî pêncî û du rayê milletê stendibû wî labû bi piştgiriya Amerîka, İsraîl darbeyekî kir, Muhammed Mursi hepis kir û di hefsê de Muhammed Mursi înşallah şehîd kete muha qebûl dikin û di wê darbeyê de jî millet rabû serpiya bi hezara însan hatin qatil kirin. Hinek ji wan bûn wek sembol ji bo berxwedana xelkê Misrê. İxwan hebû bi nêzî 100 sala umrê wê heye îxwan di tamamê Misrê de û tamamê belkî dinyayê de bûye pêşkêş ji cemaetên İslamî re ji şiyarbûnekê İslamî re bûye mîsal rehmetliyê şehîd Hesen el-Benna bi pêşkêşiya wî û derbeyeke mezin li îxwan xist. Wê caxê jî Serokkomar Erdogan bi şeklekî hişk bi şeklekî li hember vê darbeyê sekînî ez qetihî wî efû nakim û darbekarê Sîsî ji bo Muhammed Mursi ji bo Esma Bîrtacî di ekranan de stêrka barand giriya bi milyona ev wêneyên wî dîmenên wî hatine temaşe kirin îro ew Sîsî ji aliyê Serokkomar Erdogan ve bi em bêjin xalî bi lopa sor em bêjin ji bo Tirkiye rastî rengê turkuazê dişxolînin lê di lîteratura giştî de xaliya sor tê qebûl kirin. Bûyî rengî li Tirkiye hate qebûl kirin. Têkiliyê Tirkiye û Misrê
چه رنگی دنه به چه آواینه ام سر به پرزده خبر نادن تنید سر سیسی ده یعنی دبکون تکلیه خوی تجاری کتنکم پیش روون النهایه خلق مصر خلقه کی مسلمانه و نکارن بیجن به تمامی ام خود جبو وک اسرائیل نینه لورا و نکارن تکلیه خوی سیاسی و شرطی بدومینن یعنی به هنک قنال دن ببره در بکاری که وک سیسی قوت بشوید اوقا خبردان کر و ترکیه قبول کنه افتش معنی yani beri her tişti tekilli devleta yani veya şehirler netevi dezledinlerim şehirler edip Türkiye ve uluslararası tekilli olan gezledinlerim hakikaten tecrübe tiştik riyameda yani de tamamı tekilli devlet adı de derbasbuna saladı meretişki de aleme yani ame bejin devletince şuir lehevdik şinin و امی ببیشن تدبیت دی افاناوی سبی حربی بکن و امی پیوی نگوتیش هفر ببیشن تدنر شش محکه داره یا دا سال که داره تدبی قید تشتک نبویه افانا دیس هاتن آراکه تکیلی وان چه بون دواره آبوری ده دواره سیاسی ده اوه چه ده دویاش وقتا تلش دولت آدش هلا دولت آد لیدنره مرد بیشه دولت و شخص نوک هفن yani دولت بشکل که ده فکره امی بین شخص از لگور زانه بو ناخد شتی از دبینم از حمله نادکم تو کار ببیجه او تمام نگه دولت دبینه تمام نگه خود دبینه خوه دولت دبینه تو وی چاویله بنره فقط شتی تود به برای فاتح انا سرو کمار اردوغان تو نکار بید ستاتویا او تکیلیه نابینا دولت آدهیه اری ایرو و حربه بکه و پیواش هفره ببیجن سبی ویل هف ورن سرو کمار ندوه نقطه دیش بوچ ندوه نقطه دیه چون سرو کمار ای سال 22 سال به رای انسانی اولدار لویت رایه به رای انسانی پشگیریا امه بجن اخوانا کری لویت رایه به رای پشگیری گازه کرنه همباسه کرنه لویت رایه به پشگیریا او انسانی 28 سبات ده 700 مان کوچبر بونه برای وان لوی درایه برای کل و درایه او انسانی گسری خونن نخواندن مکتب خونن نخواندن درکتن اروپا لوی درایه شبروی استراتژیا دنیای وقتا مر شروع بکه و ایرو تکیلیا اردوغان و سیسی اردوغان و یادام بشن فلسطین وقتا که ام شروع بکن gerek ام شهف جدا بکن شبروی یکی ام دبیشن بنا شو 2012 شو 2013 ستاتویا ایروگ سیسی هاتی ترکی جاره یکمینه یعنی شوی چاقاده ev 11 salı devi makamıydı yani makamı serok komartiydi de makamı serok vezirtiydi tekilya Türkiye o Mısır'a çene bu dış zibata derbas bu serok komar dedi çu Mısır'a tekilya ve sisi çebu zaten tamam strateji sadıko aslında eve hamla ki Türkiye o Mısır de vari aboriye de duvari ticaret dedi hatiye nokta ki İran çe diştağılın da hatnavi de set iştüye beştağılandın yani ligur de dakika vakti var ya ki Abdullah set iştüye beştağılandın yekce yani tamamen nefis adı beşe mesela Gazze ve beştağılandın ki ve beştağılandın kanatamış ve beştağılandın fakat tesira ve çukası ve mevadenin helke adı da 3 milyar dolar ticarete avan pişti sıbatı mahasıbatı ve hatta ana ve şeşhaf mehder bas bu henek peyman dinabe navan duvarı aboriye dinabe navan ticaret de çebuye ve serve beştağılandın asısya Mısır şubo evlehya xwe sihav ihayê Türkiye dixwaze şubo wê beştağılandın li gor qenata me evya ticareta ya da tekilya wanê îro çebuye a herî mezin li ser bisekinin yek jê ev sihav ihayê yek jê a aboriyê çünkü tesîrat Türkiye duvarê Gazze'de duvarê Filistin'de tüt tesîrat Türkiye li ser Mısır'ê tüneye îro Sisi zaten de deste Amerika'dı hatta karibin de deste İsrail'di ve hukuklakiye şeber ve mgot aslında ev de ne vakti yani
امی بین هفدیتنا وان بو یا دا گه هفدیتنک و چه بباجی کارو بو راستا شرطن دانیانا بر وان یا دا امی بجن دوی وارد تجارت ده از ویا بتر بکم آلگور ویا از کارش تا ناخوازم مثلا دریه رفاهی تو کار وکه آلی کارتی های بکه یعنی اینکه دنیت کار بو وان تأثیر آخو سروان زیده بکن طبعا یعنی از ویا خلاص کم شبر وی واری او پیوی گدگوت قاتل سیسی تکیلیام تنبه و ایرو گهاتی اف تمام تکیلی چه بو او تکیلی نتوی دنابنا دولت آدش سرکمار مرد آن کار دوی دراخه اواب خو از کماسی کدی بینم. بله که یحیی هنجی کرم کن سه چهار دقیقه سر به مجاری خبر بدم. فاتی یعنی خو یعنی چهار بیشن 100 سال جهر و یا تام بیشن خی سال جدیر هر او سیسی هک قاتل بش خو قاتله. يعني حسابي محشري ديو حسابي خبد الفيديو يجي ممكن بوا حساب بدا برباش بو يجري بندريفان استيز سالاد باليكاريا اوروبا باليكاريا امريكا باليكاريا سعودي فهمك باليكاريا سيونيستا لسر نقامه وكاوي مشاو بيجن عبد الله جاني زمان يعني وكاوي تركي مجبور ما ابتشتاني يعني مصلحتي منفعتي دنياي اشياء منفعتي اخلاقي منفعتي اولداري خص باشياء وانا وجخور بي تجارتي بو خبر بده بفي هواي هاد اردوغان جي تو مصري او باي روسي شي جهاد تركي يعني بفي هواي نيزيكاي الهفشي بويه يعني منفع تشتغلاندن هناك مساله تجاريه وكان هكي مثلا بحثا في قطاع صعانلغه في ابا بحراسي لسرويناجي مثلا تي خبردان يعني الهبات النيولوجي بلكي ورن زمان فقط مثلا كاب لا قلتي باوريات بك كفاتي بريج اردوغان شوفو مصري لسر هلا غازي جرانيه كوي تشبه تشكي يعني شبهي يعني يعني تشكي ولو بربتشاف وتشكي هيجا ويباندوري لسر اما اگر بستي داهي بكرايا هي تشتكي ولو خياناك ايرو يعني البرچاوا يعني ولو هيبيد الشر اريشه اسرائيل دري رفاه نكار بو كنترول ك يعني ج غزه د كيلو برنج نكار بشينه تو تسيرش بو ما يعني بي هواي يعني افشيك ايرو هاتي كرين ام بيجن مثلا هاتنا سي بي رنگيه وشروبا ويناجي بي هواي من بفعته ام بيجن دنياي منفعته تجاري منفعته الدولتا بي هواي يعني ايرو بيجن ايرو دولتي گوتنکر دلید نره 10 سال تر در واسطه به گوتنکی پر جدا يعني في خبردان بدي هواي كارمشن وهي الدنيا تجي حركتي قد هندري ويناد ام بيج هندري وي دولتي دي بارتي سياسه وك مثلا اخوان افانا يعني وكاوي يعني نادن برشعبي خو يعني قيمتي نادن وي مساله والسلوينا وكاوي وياد يعني تعلقي وقت كتتكن كيف بله مالا وابا كك يحيى توران وكك عبد الله قبان مالا وابا بجوار زيبه كما شوان نيجا ام هاتن داويه برنامه خو روجا دشمه بخير ام دست بوشانه خويا نو بكن يا دمانو جه هفتیا پیش بده روژا سه شمه برنامه ما وید سر اکرانان ده بیوشاندن روژا چهارشمه ما روژه کی پاشوانی روژا سه شمه امی دیشتا انشالله ساعت 8 پیش بری وبن و وشانا رهبر تیوی جی به تمامی روژا دشمه به دمانو انشالله دست بید که برنامه نو به نو کرنه کدن امی جاره کدن بیجن بناوی خدا آنها ام هاتن داویا برنامه امانت خدا